Hi everyone, I video siam to in thagatpa ngamdre hai tare thaganingbdi myam am lei mayam da kanagdb hai tare ko live da yamna essential oi ba hai tare khangdaba yadaba maru oi ba myam am di lei thaganing hai tare ko adubu I apologize today also ko for the delay in uploading new videos. My schedule is packed with works, then upcoming exams leaving me with no time to upload content. I promise to upload new videos as soon as my exams are over. Thank you for your patience and understanding. I do not show in some request apology togzari ko yam sungsoi soidna mayam gi pen na ba mayam da kanagdb adu mai ngamngai di thagatke na khalle adu ine YouTube khak nate ai de FB da sungai re dum thagatpane bako mayam adum support tobiyo ai masida ai YouTube te phangak khangde ani social media gi kanu platform hai tare masida phangak se revenue hai tare ko yam da ba masi adum mayam da dum dedicate tawsage haba wafam su thamjage adubu yam banati masi YouTube se mostly koigi adum mi ma hing ba de family ma pu ngam bagi dum leibne hai tare ko yam kan honaraga di so ai mang na koigi lambi se adum mitik yam hai tare gi way se aduna lailam da chatpa ngam da bai khudong sadam khale masi gi mistake ne hai tare adu amarom da di masi ai gi koi kare tare mayam da khanganing ba hai gadra then ai gi su kana ba means ai gi khayog da ya de habagi learn to gune ba gi learning gi oiba tongan ba ma leibani na ai hayog da ya de khangog da ya de sai matang chari ta hai tare ko masi gi da khallaga lambi je adum ti yam hai tare ai gi way se aduna maram ori gani ko lala ma focus to bu mak ta hai tare adum matang na matam ne ya ga di adum to ke habi kudong sa le aduna mayam support to bi habi ko phum je thamjage